I čao ljudi, ja sam Vuda Kripe i danas kao što vidite igramo Clash Royale, tako je. I danas, znači, dosta vremena u prošle epizode i svašta se izašao kao što vidite ove questove. Imam Legendary Kniz chest, znači to je stajalo. Znači idemo otvorimo ovaj chest za početak, ništa posebno. I ovo je Silver chest. Da, inače došli su i Clan Warovi i došlo dve kartice, Magic Card i Barbarian Brawl, znači. Došli ti je Magic Card level 2, mogu Barbarian Brawl na level 2. Da, i tako, ovdje imam par dekova i ovo ga on koristi. Znači ovdje imam Graveyard, ali šta će mi. Desio se nešto nevjerovatno. Znači, inače s Clan Warovi i mi smo osvojili novi Clan War chest. Znači ti spasti iz arena, nema veze, novi Clan War chest. Kao što vidite. A sad sam ovaj najbolji chest. Bio sam prvo ziga, ja sam imam 200 prvo mjesto. Znači sad, mi ćemo uskoro izvojiti, ali pričat ćemo malo battle. Onda za početak ćemo odigrati malo, 2x2 battle-ova. Ne znam koji sam dek odigrao. To je koji sam uzeo dek, a sad ću vidjeti. Ja sam uzeo onaj pravi dek. To se ne, Prince sam uzeo. Ne, ovdje sam lavu, okej. Good luck, thumbs up. On je ispitao Skeleton, a ovdje su Goblin Gang. I Wizard. Ovo je ispitao Archerke. Ovo je... nije failao farbu dobro. Znači ovaj minion ubio ovog Wizarda i Valkyru doruše. Što ti se desi? Šik Small ću uništiti ovaj mosketarku i Knighta valjda. Ćemo malo kašu mada neću smrti. Ovo je dosta stvari radio. Ovo je lošo dobro radio. Sad ne znam moj balon. Nije stigao napraviti malo lum kao što je trebalo, ali nešto mu radi. Nešto za zep. Nemojte ga čukolirati. Ništa od klona. Ne znam ću proći ništa od klona, bar ću Wizard umreti, ako ništa. Bum. Ne. Lati su Battle Ram. Dobro nije uradio. To je super. Znači kao što sam video objavio, napasite da mape kanal Lule mape. I dva videa objavio trailer i budući se mape, to možete odgledati. Tako bit ću link u opisu. Pokušat ću nešto da improvizujemo, da ću baciti ovdje lavu. Ovo je ispalo dobro, ispalo se lokalo na tavernu. Joj, princ, ovaj glupi, mrzim ga. Nema kartice koje više mrzim od princa. Ima minion sport, to mi je direktni kartica za dek. Zato i mrzim zalogljam za protivnike. Ok, ovo je bio dobar fireball. Znači, moj teammate je wonderful. Ćemo baciti fireball. Dobro daje hit. Ok, nastavimo. Što se baci prince, ja ću baciti u La Hand. Ovo je moj lik bacio fireball. Ovo je iz nekog razloga logovo. Ne veze. Inače ovo biti pobjeda. Ili ne moj 0 IQ. Sad ću još uraditi. I mislim da ovo je good game, da. Good game, well played. Ok. Imam pobeđen battle. No, nemam nešto questova ovdje. Da reći. Znači imam... Let's battle. Dobro. Sad kad smo pobili ovaj dek, idemo na ovaj dek. Double Prince. Dosta je napadački dek. Znači ima Double Prince, Wizard plus balon i Hog Rider i Goblin Barrel. Ovo može služiti za odmenu. I Wizard naravno. Imam good
good luck. Thumbs up. Četak... Haha, ha, ha, ha. Koji fail. A, su failovali na Sparkly. Koji nubovi. Ups, je rekao. Evo moj double prince. Zašto nik nije bacio farbi ovaj noob? Znači, logovati čim promašio klonovog Wizarda, da. Klonovani Wizard nije umro Dark Prince. Dobro, imali smo jedan hit. Šta je to kad smo mi skinuli ovdje Hogriderom? Štete? A vidjet će ih ovdje baciti Mega Knighta. Evo Iza je bacio Mega Knighta, nema veze, ja ću baciti Wizard za support. Tamo za ova dva kante. Dobar fireball. Joj, ovo smeće. Oni će nas dosta ovdje. Dobra je šteta. Neću još baciti Goblin Barrel. Čekaj Hogridera da imam, da skupim eliksir za ovo dvoje. Tako sad imam eliksir, bacim Hogrider plus Goblin Barrel. Hogrida. Zbacim Skarmi kao rješenje. Ne, da logujem. Log. Nisi tako, neki baci Sparky. Evo. John Skelton. Daj mi se batičio princ. Jeste ovo to što smeće. Nice. Oni su failovali. A, nije. Da batiš ovdje Dark Princa. Nije tako baci Ferozvaja, džabe je crkao. Što će se sad desiti? Ha! Mi smo bacili smeće. Važno da i počistimo sve. Oni su poizvali, džabe su bacili. A mi imamo Free Fire. Ništa ne fala. Aj, bacimo džabe ovdje ovo. Još jedan Victory. Znači, osvojili smo još jednu krunu. Sada probamo, mogli bi probamo da odigramo jedan pravi battle. Da. Može. Jedan good luck. Sada sam što za početak bacim. Na farmu sam bacio zbog neki veći tu preskoristio stele. Može poslušati i zamijenio hordu i za neke ove Wizarde i te stvari. Neki baci Dark Princa. Kako ćemo mi to rešiti? I ovo ima Double Prince. Nisam baš trebao zepovati. A ja, hit, nije strašno. Prince, kad ti isti hituje tower, ti si gotov. Otkada to si skinuo više štete nego Prince. Ha. A blizu stojim 41 damage razlike. I sada bacimo lavu, a on je bacio Hoga. Level 5, ja ga imam, level 6. To sam slab level dalje. A imam i level 11 minut, mogu level 12 ih upgradati. Ovdje iskupljujem da upgradam bal na level 6, što je super. On će biti premoćan. A da neću moći protiv minion horde vidjeti. Tu imam neke stvari. Zabeno. Njemu je pao tower i meni je pao tower. Super trade. Nije bio jedan hit od balona. Čim bio u plusu što se tiče štete na kuli. Ovako sam u minusu. A šta se radi?
To ne mora znači da ću je izgubiti. Iako uništi to me ne mora znači da ću pobediti. E pa ti Hog Ridera. Sad nemam ništa za obranu protiv njega, ali eto ga. Ostavi se, nek živi svoj život. Aj, fora da živi svoj život. Brzo. Joj, nisam uspio, džabe sam bacio ovo smeće. Jedan nakon džabe fireball, što ne veze. Sad sam ga poprilično uvišao se, pogledajte i to. Znači Klod sa lava lulom radi čuda. Sad ne veze. Haaa, pobjeda. Ovo bi ja easy pobjeda. Ošite, ja sam bronz 2 rank. Što se tiče klanova. Ajmo onda i donijela, nisam ništa donijela. Ok, znači Zep, onda neka stvar, mislim su bili goblini, Goblin Gang, Elti Barberijani i kartica koju našao mislim Minion Morda. Zbrinca, ali eto, sad igra protiv Princa pobedio. Koja sad ću koga ide, pošto ništa nema što da requestam ovdje. I konačno je vreme da otvorimo ovaj chest. Da, boom. 1820 zlata. 54 mortara. 70 Tesli. Neće biti legendarno, Goblin Gang, Heal i 7 Freezera. Nema veze, nije ništa posebno. Šta ima veze? Ok, otvorili smo i čest, jednostavno odigramo još jedan battle sa mojim analognim dekom. Šteta što nisam dobio legendarni iz ovog česta. Okej. Sad bacim neki tako gluposti. A pravo nešto mi izmislim. Ovdje. Imam da lik imam. Toliko toj minion hordi. To je Inferno Tower. Ako uspije, ispoda balon ja ću planirati. Ovo za malo da 2 hitaju. Mislim, to nisu moji baloni da hitaju 2 puta. Samo da hitaju. Vidi ovu princezu. Šta je radila? Dobro je level 9, sad nije level 12, night kao oni prošli. A evo, princeza radi čudo. Umri princeza, ajde. Znači, konačno. Ima čudno ime, koji se koreno. Ima matematika. Vidi opet princeza, ja ću se ubiti. Ja ću zbog ove njegove princeze izgubiti igru. Vidi, ova dalje još je. Ova princeza normalna. Pripremit ću Zep za Inferno Tower. Nije baš pomoglo. Već sve novo dumre. Pokušam spasim Tower. Nego Tower definitivno tako, nema šta da se radimo. Evo ti fora. Ti misli da možemo izraditi što pušem na ovoj sani. Ha! Sve na nulu. Tek tako izgubimo. Thanks. Viš. Hajde uniši tamo slobodno. Ha, full. Failovo je. Sada ti ovaj Tower gotov. Haha. Aha, well played. Ovaj nema klan.
Znači, moj klan se zove Clash Srbija. Ima jedno mjesto na koju uspije da uđi, može. Bude samo klan. Znači, ima 78.000 zlata. Znači, ovdje je bio jednak ovaj za klan Vorova, ovdje imamo 20 klan Vorova i osim od 20.000 zlata. Znači, to je nevjerovatno. Mogu se ovdje klan ove, onda nema veze. Znači, vidite, znači ja sam bronz Liga 2. Za 40 dana se završila sezona, sljedeća. Eto, nadam se da se svidio ovaj video, tako da to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da se svidio, ponavljam. Ostavite like ako jeste i subscribe-ujte se za još video na ovom kanalu. I pazite moj Mapper kanal na engleskom, mada mogu što ću ugasiti neke titlove. Da mogu i Srbi da pogledaju prijevod. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!